Aminu salatu wassalamu ala Muhammedu ala alihi wa ashabi ajmain. Mi smo dobili ovdje onako lijep broj pitanja. Odgovorit ćemo na neka od njih. Naravno, ne možemo na sva. Neka i pitanja nisu za skupa, nego su za treba tretirati privatno iza zatvorenih vrata u 4 oka. Da se odgovori samo onome koga to zanima. Ovdje imamo pitanje, kaže, hoće sestra da se uda, šerijetski tu treba biti svjedok, mogu li ja biti 17 godina, imam više od baze znanja o islamu. Od islamu. Znači, sestra se udaje, brat bi da je bude svjedok. Može li brat svjedočiti sestri na vjenčanju? Predmet je razilaženja među ulemom. Ima oni koji kažu da može, ima oni koji kažu da ne može, jer to je svjedočenje u korist babe. Sin svjedoči u korist koga? Babe, ne babo staratelj. Ispravnije mišljenje da može. Međutim, preče je to izbjegavati zato što postoji to razilaženje. Ali ako bi se to desilo, maltalada u tome nema inšao, nema smijeti. Da bi bračna veza bila ispravna, da svjedoči, jer sa 17 godina je punoljetan, prema širijetskim kriterijima, tako da ne smeta ako Bog da bi da svjedoči svojoj sestri na vjenčanju. Brat da bude svjedok sestri na vjenčanju. Kako se može povećati autentično islamsko znanje? Kako se može ujašiti iman? Kako se može jesti srce? Znači, pitanja koja su slična po smislu. Najbolji način da čovjek ojača sebe imanski jeste edukacija u islamu. A prije toga iskrena dova Gospodaru. Da nam otvori srce, da nas uputi ka istini i da nas učvrsti na toj istini. I nakon toga edukacija. To je Allahov uspjeh, Allahov dar. Allahov dar znači da čovjek ustraje na pravom putu, to je od Allaha. Tako. I zato je dovio poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja muqallibel kulub, thabbit kalbi ala dinik ila ala taatik. Najbolji rob Allahov dovio, učvrsti me na. Znači, ta dova je jako bitna i bitna edukacija. Da čovjek zna da obožava Allaha, a on ubijeđen, kako ga obožava. Da li je pitanje novotara, fikha, akide i tako, zabranjene su novotarije u fikhu i akide. I u fikhu i akide su novotarije zabranjene, strogo zabranjene. To je haram činiti. Nema novotarija ni u fikhu ni u akidi. S tim što su akaidske novotarije opasnije. Nije isto obilježavati jednu noć koja nema osnove u šerijetu da se obilježi nekakvim skupom, sjelom, nekakvim ceremonijom nekakvom i imati ubjeđenje isna šerija šija ili kaderija ili murdžija ili haridžija. To isto ne može biti isto nikako. Ali to ne smije na osnovu toga relativizirati grijehe fikske novotarije pa da kažemo fikska nije problem. Ne ide. Haram je jedna i druga. I fikska i akaidska. Ali akaidska opasnija. To je. Mnogi kažu da je haram preko firme, mnogi kažu da nije haram ako preko firme uzmeš kredit, da li je to tačno, uzmeju kuću ili auto na kredit preko firme. Znači, ne ideš ti u banku da potpišeš, nego firma, zgrada, ona ode u banku i zgrada potpiše i dogovori se sa bankom i zgrada to uzme na sebe, a ti to samo onaj posmatrač sa strane i ti to onako, Pa ko će potpisati taj, kakva firma? Ti si vlasnik firme i ti ideš i dobro, hajmo ovako, da tebe nema, ima li kredita? Ne, jasno ko da. Tako da ovo je firma, ovo je samo onako maska, ništa drugo. Vraća se na čovjeka. Firma ne može sama ništa. Firma je papir, firma je nešto, apstraktno više nego što je stvarno. To se vraća opet na čovjeka. Nema firme, firma ne postoji. Ne može firma ništa uraditi bez čovjeka. I kad dođe kazna, dolazi firma ili dolazi tebe? Dobro, dođe na firmu, ko će platiti? To je samo... Ko je Džader Siddiq? Džader Siddiq nisam čuo za njega. Ako se misliš Džafer Sadiq, to je imam ehl sunneta.
Ima ehli sunneta i tako dalje. Kod nas je, pouzdani, povjerljivi, i to nije problematično, on je šejh imama Ebu Hanife, imama Malika, oni su učili od njega. A nije ono što je kod njih tamo. Šerijatski propis obrezivanje djeteta, šišanje, učenje ezana na uhu. Obrezivanje djeteta je obaveza. I obrezuje se 7. dan po rođenju. Ili 14. Imaju 2 hadisa koja se mogu spojiti, koji su daif u osnovi, koji imam Šafija prihvatio, radio po njima. To su 2 slaba hadisa, bilježi imam Tabarani u Srednjem Mončemu. Oni su slabi, ali je pojačao imam Šafija i Šejh Albani ukazao njihovo pojačanje, se može raditi to nije obaveza. To su hadis koji su poslabi, kada bi kada bi procijenio ljekar da dijete treba malo da prođe jedno vrijeme, da malo jača tjelesno i tako, ili da bolje da je zbog djeteta u tom stanju da je bolje odgojiti, nemamo vjerodostojnog hadisa ponaosob u vezi s tim. Tako da, kad se 7. dan obrezalo, dijete nije problem, kad je obrezalo i nakon toga nije sporno, biti da se to uradi radi čistoće i higijene djeteta, u protivnom nije kao akika. Za akiku je došlo tačno da se kolje 7. dan i da mu se brije glava i to što kod Buharije i kod Muslima u Sahihu, to je nešto drugo. Ali razliku je vjerodostojni i nevjerodostojni šta? Hadisa od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče učenja ezana na uho, ima hadis o učenju ezana na uho, Imam Tirmizi ga je prihvatio, ispravno je taj hadis ima mahanu u svome lancu prenosila. Da li je dozvoljeno kupiti, donijeti, nuditi cigarete ili isto važi kao za alkohol? Ne, cigarete se ne smiju prodavati. Duhan je, konzumiranje duhana je zabranjeno. I tu nema razilaženja među ulemom. Se razumije? Ne postoji alim na zemlji danas da kaže da je duhan mekruh. Ja ne znam toga alim. Ako neko zna, ne kaže. Da je rekao učenjak, da je duhan mekruh. Svi kažu da je haram. Zato što ubija. Svake godine ubije po nekoliko desetina miliona ljudi i kažemo prema šerijetskim krenima to je mekruh. Ono što ubija ne može biti mekruh, nikako. I što to ima bacanje para i što to ima uznemiravanje i ljudi i meleka u džamijama. Kad stane pored tebe koji puši u džamiji, u saf, kažeš da Allah bude na pomoć, da izdržim do kraja namaza. To zna čovjek koji ne puši, je tako? Ti tebe nađe podi u džamiju da staviš miris na sebe. Najljepši miris koji imaš da se namiriše, da dođeš u najljepšem i ti dođeš, uznemiravaš živ bio. Ti sebe ne uznemiravaš zato što ti navikao na to. Možda si porodicu navikao da si oni navikli. Ali onaj ko ne puši, kada stane pored pušača, to mu je kazna za tih 7 dana narednih, da treba mu to. Dobro. A nećemo kazati da su cigarete ko alkohol. Nećemo kazati, ovo je i cigarete i alkohol je isto. Ne, nije isto. Alkohol je opojna pića, došlo u Kur'anu, zabrana. U vrijeme prvo cigarete kad se pojavile, bilo je blagih razilaženja među lemom, nije se poznavalo koliko štete, šta duhan, ne, ali kada se potvrdila šteta toga, to je znači završeno po pitanju instanci učenjaka i ne razilazi se u vezi s tim. Neki su govorili, pa šejh Kardavi kaže da je mekruh, dok nešto oni pozivaju se na šejh Kardavi. Nije šejh Kardavi rekao da je haram. Šejh Kardavi kaže da je duhan haram. I upravo je tako kao što kaže i ostale uleme. Dobro. Da li je grijeh da čovjek uzme kredit i posle se sjeti neće kamate da plaća i moli ljude sad da mu plate taj dug sa kamatom, ako on ne plaća, on griješi i prestao da plaća kredit. Ko digne kamatni kredit i nema mogućnost da plati, da vrati, mi možemo njemu pomoći da on vrati. Pazite, kamatni grijeh je na onoga koji je potpisao. Čovjek potpisao, nije nikoga nas pitao, ošao sam o sebi uradio. Dođe ljudi i kaže, ja ne mogu plaćati, dajte, pomozite mi. Nema smetnje da mi pomognemo da... Mi ne dajemo kamatu. Mi vraćamo njegov dug, a on je potpisao kamatu. Mi s kamatom nemamo ništa. Ali dužni smo ga, ako znamo prije toga, da ga nasavjetujemo. A ako upadne u dug ili nešto, ili određeni ljudi kupili džamiju na kamatni kredit,
dobili nekako fetu od nekoga kupili. I ti im kažeš nemoj, to je zabranjeno, to je tako. I oni pored toga urade to, ti možeš učestvovati u vraćanju kredita, nije problem. Jer ti vraćaš dug, a ne vraćaš šta, nisi potpisao kamatu, ni zadovoljno kamatom, na bilo koji način nisi učestvovao u kamati. Tako da ne smeta da se tu pomogne brat i da mu se iziđe u susret. Kako da se ponašamo prema osobi koja ne uzveća selam i tako dalje. Ne treba vjerniku da bude sa vjernikom, da ne uzvrati na selam. Kada te poselami neko, a ti nećeš da poselamiš, njemu uzvrate meleki, a drugom uzvrati šeitan. Tako došlo od Isu poslanika sa Mozom. I ne treba čovjek, između muslimana mora biti minimum, to je taj selam, to je minimum. I ne treba, znaš što, ako čovjek pokaže da je, ne treba skratiti bratu muslimanu selam, to nikako. Kako dostići bolji nivo fiku, akidi, hadisu, nema mogućnost za islamske studije? Isto učeći, slušajući, pisajući, bilježeći, redovno dolazeći na halke, ima predavanje, ne propustaj predavanje. Subotom imam predavanje, nema zijareta, nema posjeta, ni meni, ni ženi, ni djeci, ima predavanje, halka kada bi bilo šta bilo. I ustraješ tako 20 godina. Možete rekati, pa dobro, jedno predavanje neće ništa promijeniti. Tačno. Do tog si momenta u pravu. Ali ima nešto drugo. Čovjek koji vježba, jedan trening ga neće učiniti, ali tako da se primijeti. Ništa, jedan trening neće. Ali takvi treninga u 5 godina će, kad se složi, imate on tako, da ga samo iz daleka pozdraviš i zaobiđi me, jer ne znam, kad prođeš pored mene. Tako pitanje konzumiranja hrane. Od jednog kvalitetnog kaloričnog obroka neće se tvoja krvna slika popraviti. Ali kad to jedeš mjesec, 2, 3, onda se slika popravi. I tako je sve, tako je i znanje. Čovjek dolazi redovno, znači na halke, ustraje 20-30 godina u halkama. Da ništa ne nauči. Ima to što meleki obaviju taj skup i rahmet i Allah ispomene kod onih koji su kod njega. To je dovoljno. Pa treba ustrajati, znači, u učenju. Da li je ispravno održavati ženu u porodici ako u toj kući ima zdravog sposobnog muškarca koji bi mogao da je on održava, misli se izdržava. Izdržava, da ti izdržava ženu u porodicu, a ima tamo neko ko može raditi, ima tvoj šurijak koji mogao bi raditi, izdržavati. Ti nisi dužan da izdržava ženu u porodicu. A ako budeš izdržavao, imaš nagradu. Ali nisi sa širskog aspekta dužan. Pa ako možeš time izvršiti pritisak da neko radi, uskratim. Da ga malo stimuliraš. A ako daješ, ne daj njemu koji može raditi, nego daj nekome ko ne može raditi, ko nije u stanju da radi. Jer mi ne možemo nikoga prisiliti da radi. Muž ima i neće da radi. A žena i djeca nemaju. Možemo li dati zekijat? On jak, čvrst, može. Možemo njima dati zekijat? On neće. On je kao boj u muslimanskoj odori. I neće da radi. Što da tu trpe žene i djeca koji nisu dužni? Njima se može pomoći, a njemu se ne može pomoći. Pa čovjek nije dužan, a ako pomogne, imat će nagradu. Šta treba da radi neka djevojka ako hoće da se pokrije, ali roditelji su protiv toga. Ovo je musibet koji pitanje da li ima još negdje osim kod nas. Znači, da ti žensko se dijete hoće da bude čedno i ti kažeš nikako hoće da budeš nešto drugo. To ne kažemo mi da žena koja nije pokrivena da je Bože sačuvaj. Međutim, dijete želi da se pokrije, da se sačuva i da krene pravim putem, ti sprečavaš. To su musibeti. Djevojka koja treba da gleda da se što prije kotače takvi roditeljima, u njima nema dobra. U tim roditeljima nema dobra, taman kad bi posnoć zikrili. U njima nema dobra.
neka gleda svuda da ide. A ako može da se pokrije bez njihove dozvole i zna da može izdržati to, iznijeti, da oni će se buniti, malo puhati, nek pušu, ima vremena koliko žele, neka se pokrije bez njihove dozvole. To je Allah naredio pokrivanje. I oko pokrivanja nema diskusije, nema nikakvih kompromisa, nema punoljetna si po šerijetskim mjerilima, moraš staviti mahram na glavu i obući propisnu odjeću, pa babi volja da, jel? Dešava se često da cura ne može to s materijalne strane izdržati. Fino. Ima djevojka živi, ali ne može ona, ne da babo će istirati napolje. Ima od vjere to što ima. Ne može drugačije. Pa ako se pokrije, vjerovatnoća je da će završiti na ulici, da će izgubiti ono što ima i onda biti prepuštena tamo nekakvim avanturistima, da je neko brine o njoj. Evo, to je druga situacija. To se pitanje tretira ponaosob za tu djevojku. Pa se gleda da se izvuče maksimum iz te date situacije. Nećemo kazati, slušaj, ti se moraš pokriti, tamo da završi na ulici na klupi. Nije tako. Znači, treba gledati da se nađe za nju rješenje adekvatno, koje će biti najbezbolnije, da ona udovolji svome gospodaru u istom momentu, da je ne dovedemo u situaciju, ali tako da izgubi od vjere to što ima, da ostane negdje na ulici. A ima ljudi koji su, takvi roditelja ima, on nema osjećaja i spreman je da kada mu dođe trudna, kaže, mezinica moja, šta bi? A kad dođe pokrivena, kaže, ubiću te ako to ne skineš. Ubiću te, kaže, ako to ne skineš. U tom momentu se Arapi razlikuju od nas ko nebo i zemlja. Kod Arapa čovjek ne klanja. Kad bi ga upitao kako bi da ti žena bude učena, kaže ovako. Crno to sve. A on ne klanja nikako. On ne klanja, neš sjeti sa njegovom ženom. Ti sjeti sa mojom ženom, gledaj tu nju, nema toga ništa. Ako budeš gledao moju, nećeš gledati svoju. Jeli, fino ti kaže, tako da razmišljaj, a ne klanja. Ali ima ta ljubomora, postoji. Kod nas mi smo to i natječemo se to Smetalo ogledalo tokom klanjanja u namazu u sobi. Ogledalo ne smeta ogledalo. Čovjek ne smeta, ali ogledalo te dekoncentrišete. Ako bi ti klanjao u pravcu ogledala i ti sebe vidiš i pokrete, nije to pregrada. Pregrada treba da te štiti, a ne da te A ogledalo kao ogledalo da klanjaš u sobi gdje ima ogledalo, nema o tome zabrane nikakve šerijetske i nema ništa što bi bilo tu sporno. Je li brada moranje za čovjeka? Ima među ljudima oni koji ne smiju imati bradu. Ako mu se pojavi, mora počupati. To su žene. Žene ne nose bradu, jer one su ljudi. A ako se misli na muškarce, onda je to drugo. Onda se misli muškarce da moraju. Brada je stroga obaveza i mora se nositi i zabranjeno je brijati bradu. I nema tu razlije, to su ulema, 4 mezheba pravna složa i sve ulema su tako, jer to poslanik naredio, sve to je tako. Znači nema tu prostora za diskusiju. I to je uvijek bilo poznato u sviju i samo eto, ne znam kako ko to dođe, ali kod nas da je to četnik, ako četnik ima bradu, ja ne bi smio imati. Znači, četnik, ako bude obrezivao svoje dijete, ja ne smijem obrezivati svoje dijete. Jer oni to rade, tako. I znači, šta god oni rade po islamu, od te fitre i te čiste prirode, ja to ne bi smio. Ako oni režu nokte, ja treba rezati nokte, ili oponašam njih, jel tako? Pa ja radim po svojoj vjeri. Došao poslanik, naredio nam puštanje brade. Naredio. Nije rekao, pa ko želi, nego kaže, naredio nam je, kaže, razlikujte se od mušrika i puštajte brade. Naredio. Mi ne kažemo da čovjek ne može biti musliman bez brade, nismo to kazali, ali u osnovi brada
obavezna i mora čovjek pustiti bradu i mora imati, pa tamo da i manja bolje imati nego je brije. Da li muž može zabraniti svoju ženu da ide kod oca da spava u goste i to djeci? Ne, to ne može tako. To je prekidanje rodbinskih veza. To je zabranjeno. Ženi zabranješ da ide u goste kod svoga oca. Jedino Allahu dragi, kada bi taj otac bio takav i majka, kada tvoja žena ode kod njih, ona se vraća drugačija. Ne, ona je nakon toga 2 mjeseca, ne možeš joj kazati. Kažeš merhaba, ona se naljuti. Jednostavno, babo i mama utječu negativno na nju. To je drugo. Ali ode da posjeti, ti nešto mrziš, tako punca i sve krva su 2 dežurna krivca. Od toga se može pobjeći. Međutim, ne možeš ti zabraniti ženi da ide kod svojih roditelja, da ode da noći i da vidi djecu, to je njihov djet, to je prekida rodbinski veza, to je zabranjeno. Ti ne moraš ti voliti punca i sjediti sa njim, odi po selami kao popi, raspričaj se u 5 minuta nešto sa njim i pobjegneš, ostaviš ženu, neka boravi kod svojih roditelja. Ne može brak funkcionirati ako se muž ne ophodi lijepo prema svojoj tazbini i žena prema rodbini svoje žene i ona prema rodbini svoga muža. Nema od braka ništa. Tako brak funkcionira. Lijepo ophođenje, znači prema tazbini je jako bitno. U vezi kurbana, ja ne razumijem ovdje vjeriti s kurban 1000 eura, da li može neko skupiti novac i nanijet kurban, pošto nekim... Nekoliko osoba, s obzirom da košta kurban 1000 eura, da se sakupi nas 5, da da po 200 eura, da se zakolje novac. Ne, to je za jednu osobu. To je za jednu osobu. Može učestvovati u kravi ili u devi 7. Ima rivajet u devi da učestvuje 10, to je slab rivajet. On nije pouzdan, ono što je došlo ispravno je 7 i u kravi i u devi. To može učestvovati. Ali da se više sakuplja, ako nema jedan da zakolje za sebe, nije dužan niko. Niko nije dužan da kolje. A inače, klanje kurbana je sunnet. Klanje kurbana je pritvrđeni sunnet. Kod Hanefija je to vađib. To je stepen, znači, iznad sunneta. Između sunneta i farza. U protivnom, došlo kod Abdurezaka u vjerodostojnoj predaji da Omer i Ebu Bekr radijallahu anhuma ponekad nisu klali kurban da ne bi ljudi pomislili da je klanje kurbana vađib. I to je došlo sa ispravnim lancem prenoslaca. I to je najjači dokaz po meni većini učenjaka koji kažu da nije. Uglavnom nisu dužni, ali nisu dužni da kolju niko od njih. Da idemo kod familije, znamo ponekad ta familija pije alkohol kada smo tu, nemojte ići. Znači, idete kod Amidže i Amidža kada dođeš, on iznese pivo i pije tu, nas to stavi ispred tebe, nemoj ići. Reci Amidža, ili ćeš me poštediti toga, ili te neću dolaziti. Znači, ne može biti da on donese, kad ti god dođeš, on donesi od tebe, kaže, ko vjeruje Allah i u sudnji dan, neka ne sjedi za sofrom gdje se koristi alkohol, gdje služi alkohol. Kogod da je, izvini, on bi trebao imati toliko poštovanja prema tebi kao vjerniku, da te bar poštedi u tom momentu kad ti dolaziš, eto, pa makni ga tamo iz regala nekakve ukrase, dolazi mi čovjek, hadžija mi dolazi mi neko koje drži do vjere, ja ću ga ispoštovati u tom. A da dođe neko i da kad dođeš, ponekad to je namjer, može stavi, nisi dužan da mu upozori ga, vidiš da to ponavlja, nisi dužan da ideš dok se ne promijeni. Znači, greška je do njega, nije do tebe. I nisi od onih koji prekidaju rodbinske veze, jel ti šerijat brani da sjediš na tom mjestu. Zvali smo hođu da nam uči ezan za ćerku, bio je 10. dan njenog rođenja, međutim on je rekao da smo zakasnili s tim i da se djetu uči ezan odmah čim se rodi, sada iako izići neko druge ćerke, ezan nije ispravno, iako neko izuči ćerke. Znam vaše mišljenje. Pazite, ezan se uči prvi dan, odmah pri rođenju djeteta. Kažu se šta je mudrost toga da prvo što čuje su riječi teuhida. Da prvo što čuje su riječi teuhida. Doduše, nasluša se on od babice svašta. Tokom toga. Ali eto, uči se ezan.
Učenje ezana došlo kod Tirmizije u Sunenu. I taj hadis je u učenju ezana, imam Tirmizije kaže da je sahih, ispravno je da je daif. Taj hadis imam Hanu lancu prenoslaca. Međutim, većina islamskih učenjaka kaže da se radi po tom hadisu. Prihvataju taj hadis, prihvataju osim imama Tirmizije i to je stav i Hanefija, i Šafija, i Hanbelija. Imam Malik kaže suprotno tome. Ezan je predmet razilaženja. Većina učenjaka kaže kad bi neko proučio neće smatrati novotariju. Ali i kamet ne. Učenje kameta na lijevo uho nikako. Jer to je došlo u hadisu koji je potpuno slab. Taj hadis je potpuno slab, izrazito slab kod hadijskih stručnjaka i učenje i kameta na lijevo uho ne treba. Znači, ezan desno uho da, ali kamet na lijevo uho ne. I to prvi dan, ako se nakon toga ne prouči, to je završeno, nije ni problematično. U svakom slučaju, nije ezan sastavni dio ni akike, ni bilo čega drugog. Prije neki dan sam slušao ders koji na arapskom jeziku kome se kaže da je hadis da se žena ne smije da veže kosu tokom namaza, pa da li koji kaže da je hadis da žena ne smije da veže kosu. Znači ima hadis u kome žena kaže da žena ne smije da veže kosu tokom namaza. Ja ne znam za taj hadis. Ne znam za hadis da žena ne smije da veže kosu. Vezanje kosu je odnosi za muškarca, da pada na seždu i on i sva njegova kosta da idu dole. A žena veže kosu i to je njen ukras. Tako da to da žena ne veže kosu, ne znam, niti da su islamski učenjaci govore da se to odnosi na ženu. Komentatori svi kažu da se to odnosi samo na muškarca, a ne na ženu. Salamu alejkum, može doktore, možeš jedno šerijatsko pitanje. Ako i kako postoji šansa da se slikam zajedno sa vama i šejhom Zikritom? To je najna stolici. Kaže, najradije bi tu sliku stavio u pasoš. Znači, to je, možemo sve trojica putovati jednim pasošom. Idemo, znači, ništa, dogovori sa šejhom, ja sam tu, nije problem. Koji ide se? Ništa. Eto, Hadžija, hoćemo ako Bog. Allah služi. Imam u planu u skoru budućnosti da stavim maramu, ali sam čula od dosta učenjaka da govore da je nikab fard. Možete li pojasniti? Stavi maramu. Stavi maramu. Oko nikaba postoji razilaženje. Stavi maramu i kreni tim putem i mola Allah da ti olakša stavljanje nikaba. U učenju mushafa po pitanju žene i po pitanjima, o tome smo govorili u knjizi Čudesna knjiga. Znači imate tamo za žene propise, sve vezano što tiče mushafa i propisi vezano za mushaf i pitanje hajza i istihade, o svemu smo o tome govorili, znači u knjizi o Čudesna knjiga, nabavite tu sebi knjigu ili pozajmite od nekoga, nisam ovdje da reklamiram knjigu, ali kažem gdje ima materije, jer ništa drugo od toga. Da li postoje halal jaja? Iako su ona halal, čuo sam priču o tome da su jaja halal kada je opereš prije nego što ih ispečeš. Dobro. Jaja su halal od životinje čije je meso dozvoljeno konzumirati. Jaja životinje, peradi, slično tome, ako je dozvoljeno konzumiranje, dozvoljeno je i konzumiranje jaja. Jaje ne može biti haram, osim u slučaju da se radi o dželali. Dželala je životinja koja se hrani nečistoćom. Većinom se hrani dželala nečistoćom. I da se promijeni ukus njenog mesa. Jedeš meso te životinje, nije to taj ukus. To gurmani ne znaju dobro cijeniti. Kada mu se promijeni, ta se onda životinja mora hraniti jedan period, razilazi se ulema koji je to period, čistom hranom, pa da se to vrati. Od dželale se ne smije jesti ni jaje, ni mlijeko, ni meso, niti se jaše dželala. Dželala nećeš ni jahati. Pa kada se očisti, onda se jede. To šta je dželala? Pitaju se ljudi šta je dželala, ne znaju. Sam ja rekao šta je dželala. Životinja koja je životinja.
Šta je životinja koja? Nečisto. Znači, ovo je bereket sjedenja bliže predavača. Za duše su ovi zvučnici malo su naporni, ali znači ja sam rekao, dželala je životinja koja se hrani nečistoćom. Pa se promijeni ukus njenog mesa zbog toga. Dobro. Tako da, a ovo jaja se operu prije, nema to je, nema, kakve veze imaju prati prije, one su ljusci, jel tako? Tako da, da li se prima hatma ako se sa djecom učimo Kur'an svako po stranicu, drugi prate? Ne, to nije hatma. Hatmu je proučeno kad ti počneš sa elif lam mim i završiš minel džinneti von nas. To je hatma. A nas trojica učimo, imaš koliko si proučio. A oni koji su pazili, inša Allah imaju nagradu paženja za učače, koji paze, koji prate. Imaju nagradu inša Allah za to, Malta Lada imaju nagradu. Ali da kažemo, ne, svi imate i nas se 30 podijeli, svako prouči po džuzi, kažemo imamo hatmu, nemamo hatmu. Tako da, to je razlika. Imam nejasnoća u vezi zekijata, pa ako ste raspoloženi da mi date odgovor. Ja sam raspoložen, ali nema pitanja. Tvoje kuće, u svojoj porodici ti zakolješ kurban, tvoja djeca vidje da je to kurban, da je to bajram, da je to veselje i onda se održava taj sunnet i svi muslimani kolju kurban. To je najbolje najpreče. Dobro. Vi ćete meni kazati u redu. Mi živimo u mjestu gdje ne možemo. Onda ti možeš uplatiti kurban negdje gdje smatraš da će to neko zaklati i podijeliti na ispravan način. Gdje želiš po svome izboru, možeš uplatiti, ali uplaćuješ na sigurno mjesto iza čega stoji sigurna organizacija, institucija koja će to uraditi, a ne da te negdje na kraju pare završe u privatnim džepovima, a znane su često završavati. Da je znači sigurna institucija za toga koja će to podijeliti i tako dalje. Da dođe nešto se desi nakon sigurne institucije. Ja ne mogu niti ići na selo ovdje klati, niti mogu u zgradi gdje živim klati, niti mogu samo otići u zatvor. Da tako. Da znamo kakva je situacija. I da to zna izazvati razne probleme i tako dalje. Ja ne mogu platiti nekome i ti uplatiš nakon toga strani u koju ne sumnjaš i desi se nešto da te pare odu pogrešnom pravcu, ako mogu da nisi odgovoran. Ti su radio što je do te, ja više od toga ne mogu. Allah te drži mimo tvojih mogućnosti. A ko može po selima ljudi gdje žive, pa i u gradovima gdje ima kuće, ko može zaklati na mjestu i tako dalje, to je bolje i preče da mi ne pošaljemo kurbane samo u Afriku ili na istok ili na zapad, a naše zemlje ostaju bez kurbana. Jesu li potrebni? Jesu potrebni, ja razumijem, ali ne možemo umrtviti mi sunnet u jednom mjestu. Pa uvijek će biti oni koji mogu zaklati neka kolju, koji ne mogu, neka to prosljeđuju dalje i to je to. Ali je osnova da čovjek kolje gdje? U Africi. U mjestu Barava. Dobro. Položili ste u redu. Pratite u redu. Posle džume da li sklanjaju 2 ili 4 rakata, imaju rivajeti 2 i 4. Ispravno jedno i drugo. U džami ili kod kuće. Kako god da uradiš, ispravno si postupio i nema u tome smetnje. Ono što nema posle džume jeste da se klanja podne. To nije potvrđeno i to nema, a 2 ili 4 sunneta imaju. Šta se posle rukua kaže kada se klanja u džematu? Znači, šta kaže posle rukua muktedija? To vjerojatno cilja, ne cilja imama. I ono cilja ovo, da li muktedija kaže semi Allahu liman hamide? To je razilaže među ulemom. Većina učenjaka kažu, muktedija kaže Rabbena wa lakal hamd. To tako kažu Hanefije i Malikije i Hanbelije. Dok Šafije kažu da muktedija kaže isto semi Allahu liman hamide, Rabbena wa lakal hamd, da kaže ono što govori imam. Tu se Šafije izdvojile, razilaženje je veliko, da se polemisati, da se diskutirati, ja ne moram sad da ulazim u tu tematiku, uzet će nam mnogo vremena. 3 mezheba kažu da ne treba kazati muktedija semi Allahu liman hamide. Kod mene je lično ono prvo mišljenje jače da treba kazati, međutim to je pitanje fika, razilaženja i trebamo uvažiti imame, mišljenja imama i tako dalje. Znači da ne bi bilo, ne, ovo je ispravno, ako ovo vamo sve ništa, nije tako. To je ičtihad, kao i druga fikska pitanja, šta će kazati muktedija, jer je došlo od Isu šta? Kada kaže imam, semi Allahu liman hamide, kulu Rabbena wa lakal hamd. Recite šta?
Rabbena wa lakal hamd. Dobro. Znači, nećete reći šta? Sami Allahu limen hamd. Hadis. Dobro. Ako tako razumijemo hadis, onda moramo hadis i razumjeti, jer ga razumijemo po tome, jel tako? Recite to, nemojte ovo. Moramo razumjeti da imam ne izgovara Rabbena wa lakal hamd. Tako? Nego rečeno, recite vi, a ne ko? Ne imam. Kod Hanefija imam ne izgovara Rabbena wa lakal hamd. Kako god da bilo, pitanje je razilaženje među nama. I jedno i drugo je stav ehli sunneta wal džemata i to je pitanje koje ulazi u dozvoljeno razilaženje i nije predmet gdje bi neko bio u pravo, a drugi bio novotar i slično tome. Je li ispravno da se kaže inša Allah za džennet, kao na primjer vidimo se u džennetu inša Allah? Vidite, kad čovjek dovi ne treba govoriti inša Allah. Da te Allah uvede u džennet, da te Allah nagradi. Tu ne treba inša Allah. Tu treba biti odlučan. Kad neko dovi, kaže poslanik, neka bude odlučan u dovi. A da kažeš vidimo se u džennetu, inša Allah, ako nije u formi dove, nego u formi izražavanja nekakve želje, onda ne smijete da se kaže inša Allah. Ali dova kad dođe forma dove, ne treba inša Allah, nego treba biti odlučan. Odlučan u dovi. Šta da se uradi kad hoćeš da se pokriješ, a roditelji ti brane da se pokriješ? To je stvarno, to je musibet. Musibet, Boga mi. Musibet našeg vremena da roditelji brane djetetu da se pokrije gospodaru. Assalamu alaikum. Htio sam da pitam da li bi mogli da nam malo ispričate o vašem putu do tolikog znanja, do tolikog uspjeha u vašem poslu, kako ste došli do taj stepen, šta je potrebno, ni put, ni znanje, ni stepen, ništa od toga. Ja sam jedan od vas, samo eto mene zapalo večeras ovdje sedim da vam pričam, protivno mogu od vas ko bilo sjeste ovdje, a to pitajte ove vaše hafize o njihovom putu, kako su uspjeli da Allahovu knjigu sačuju svojim prsima, da rade po njoj, to njih pitajte, a sa mnom možete kahvu popiti. Da li je ovaj način trgovine dozvoljen? Od neke firme dobijem link ili kod, to je kod, za promociju nekih proizvoda kada neko putem linka ili koda kupi proizvod, ja dobijem procent. Nema smetnje da tebe neko opunomoći da ti prodaješ njegove proizvode. To nije problematično. Kad je jacija? 3 minuta piše, ali... To je to, 3 minuta, dobro, mi ćemo 5. A ti ima firma i kaže tebi prodaj moje proizvode, od svakog proizvoda imaš procenat. Nema smetnje. Nikakve smetnje nema. A ti imaš pravo tražiš više. Ni to nije problem. Ali je bitno da tebe firma opunuje da kaže ti si moj opunomoćnik i ja ti dozvoljavam da prodaješ moje proizvode. Imaš na svaki proizvod. A ne firma tamo neka ti odeš, vidiš da to ide na tržištu i ti prodaješ, nisi ništa firmu dogovarao, kad ovaj vamo što je tražio proizvod načelno izrazio volju da će kupiti, odeš u firmu, kupiš i pošalješ njemu, to je zabranjeno. To je prodaja tuđe robe i prodaja nečega što ne posjeduješ. A ako ti ja punomoćim te i kažem, brate, prodaj ovaj moj sat, daj ga na izlo i prodaj ga ti slobodno po cijeni po kojoj želiš i po cijeni koju ti ja kažem i dobit ćeš taj proces, nema nikakve smetnje. To prodaješ uz moju dozvolu. Ako je generalno dozvola od te firme? Nema veze. Generalnu dozvolu da da firma nekome bilo kako. Slušaj, ti mujo, imaš pravo da prodaješ, evo moja trgovina, šta god želiš da prodaješ, odavde prodaj i dođeš, onda ja radim za tebe. I ti si mene opunomoćio da ja prodajem tvoje. Šta je problem? Što ja stavim sat, telefon, ne znam, mikrofon, čaše, stavim poredam, imam ovo, a nemam to ništa. I onda mene nazove moj brat Mohamed iz nekog tamo mjesta i kaže, ja bih volio baš, kaže, ovaj telefon, novi ili sat, možeš dobijaš ga za 8 dana, u redu pošalje pare, ovaj šalje pare, ja tek onda idem kupujem, šaljem, to je zabranjeno. Ne smije raditi. Znači, šta je rješenje za to, šta je izlaz iz te zabrane? Rješenje je da ti odeš i kažeš, ja ti mogu nabaviti ovaj sat
i on košta 100 eura, 200 eura, 300, 500, nije bitno staviš cijenu, mogu ti ga nabaviti. I tebi javi Mujo, kaže, ja sam kandidat, meni se Boga mi sviđa taj sat. Ti odeš, kupiš sat, doneseš ga i onda nazoveš, kažeš, Mohamede, imam sat, bi li kupio? I on ima puno pravo da odbije. Jer trgovina nije zaključena onim prvotnim načelnim pristankom i izražavanjem volje i želje za takvom robom. Jer jasno? Nego je trgovina zaključena onoga momenta kad sam ja kupio i donio i on kaže, neću, razgovarao sam sa ženom i ona kaže, nemoj. I on dobrovoljno neće. Prisilno neće. Kako? A ti nemaš pravo šta da ga koriš. I nemaš pravo da kažeš, boj se Boga, rekao je da hoćeš. Ne, ovo je trgovina. Ti ne smiješ, ti uzmi načelno obećanje i donesi, kaži sad bi, i on ima pravo da pogleda robu i kada vidi, ti mu pošalješ i on vidi nije to što sam htio, ima pravo da te vrati i ti prihvatiš. Tako može. Ali da to ti nemaš robu, ideš ti kupuješ i onda, jeli, to ne može. To je zabrana može. I baš tako, zabrana. Došla da se prodaje ono što se posjeduje. Koji lijek za linost, osjećam te govu kad trebamo klanjati, kad uči. Pa svi smo mi na taj kalup, jel? Nije čovjek uvijek, nekad jeste, nekad nije, nekad ovako, nekad onako, jel? Čovjek je takav. Ali zato čovjek mora gledati da drži svoju dušu pod kontrolom, a ne da ona njega drži pod kontrolom. Jer duša te neće nagovoriti na dobro. Duša te nagovara na zlo, šeitan te nagovara na zlo. Jel? Tako da je čovjeku bitno da čovjek dođe stepena da očisti svoju dušu, da ona njega nagovara dobro, to je proces. Nego čovjek treba zato gledati, ne, ovo je meni zaduženje, mora mi uvesti sebi nekakve, ali tako, a kako te ne nagovara duša kad ideš ujutro na posao da ne ideš? Ma ništa, ti ideš i još kad ti ponudiš šef da radiš preko vremeno, ti sam sretan, a znaš da će te finansam doguliti, da ćeš tako raditi za njih. Tako da čovjek treba malo sebi dati zora, to je... I čudo da sebi čovjek daje zora u svemu. U svemu sebi daje zora, osim kada je u pitanju vjere. Ne znam, da radiš, da čistiš auto, leđa te zabolači, ma moram ga kada očistiti, nisam ga očistio, ne znam koliko. Moram nešto, kako ne dede naše stari, štiša radi, poljoprivreda, ne znam. Pa možemo tako i po pitanju naše vjere. Nije nama, to što posjedujemo vrijednije od naše vjere.